салом. ин саҳар як оят ба фикри ман омад ва ман мехоҳам аз ҳамин оят бо шумо имрӯз камтар суҳбат кунам. Дар китоби муқаддас дар Матто, ман инҷо дар мурхона мо ҳастам. Ана мурхона байни мурхо, чунки чизе ки ман нақл карданӣ ҳастам бо ҳамин чиз вобаста аст. Дар китоби муқаддас китоби Матто боби 7, ана ман нишон медиҳам. дар инҷо дар ояти 7 гуфта мешад: талаб кунед ва ба шумо дода мешавад, биҷоед ва пайдо мекунед, дарро бикӯбед ва он бароятон кушода мешавад. чун ҳар ки талаб мекунад ба даст меорад, ҳар ки меҷояд пайдо мекунад ва ҳар кас ки дарро мекӯбад он барояш кушода мешавад. исои масеҳ ваъда метиҳад, агар мегӯяд ки талаб кунед дода мешавад, яъне ки пурсед аз худо, аз падар, гӯед ки падари осмонӣ ман ба ҳамин чиз дар кор те, падари осмонӣ ҳамун чизро аллакай ҳамун лаҳза метиҳад. лекин барои ҳамун чизро пайдо кардан, ба даст овардан, дар кор ки худоро ҷӯем. ва ҳамин шуд ки 4 сол пеш мо ба ҳамин хонаи мо кӯчида будем. хостем ки мурғ кунем, ана мурғакҳои мо куку карда истоданд, замин кунем, агарот кунем. лекин шавҳари ман дар шаҳр калон шудагӣ ва ман худам ҳам бо ин қадар сохтмон сарукордор нашудам. ба ҳар ҳол мо аз магазин чӣ харидем, сохти ҳамин хонаро, проекташро гирифтем, баъд чизои даркориро, лавозимотро харидем ва худамо сохтанӣ шудем. мо дуо кардем, худованд ёрдам теп. Писарчамо майда буд, сахт мехост ки чӣ кунад, мурғ дошта бошем. Писарчам сахт мехост. лекин ҳамин вақте ки дар ҳамашро сохтем, аллакай бояд дарро сохта мечаспондем. аз амун рӯи амун нақша, вақте ки ман дарашро сохтам, ҳамин хел вазнин буд ки ба зӯр оварда мондам ҳаминҷа, ҳеҷ мувофиқат намекарда. дар амин сурохи дар, дар амин чорчӯбаи дар туғри намеомад, мувофиқат намекард. чӣ кор мекунем гуфтем, ҳаминҷа мондем. 1 ҳафта 2 ҳафта гузашт, намедонистем ки чӣ кор кунем, ҳоли мурғ надоштем. ҳамин хел, яъне ки талаб кунед дода мешавад. лекин медонед ки худованд мехоҳад ки мо вайро ҷӯем. ва худовандро ҷустан чӣ маъно дорад? худовандро ҷустан ҳамин маъно дорад ки мо ташнаи худо, мо ташнаи ҳузури вай. мо аз худо пурсида мехоҳем ки худо, раҳои худо кадом дуруст, фикрҳои худо кадомаш дуруст. яъне ки мо як вақти аллоҳида гирифта, ҳамин кору бору моро дар як тараф монда, ба худованд сурудҳои парастиш мехонем. як вақти ёфта китоби муқаддас мехонем, ё ин ки он чизе ки дар рӯзи якшанбе дар маҷлис аз роҳбарои худ мешунавем, ҳамонро фикр мекунем. мегӯем ай исо, рӯзи якшанбе ман ҳамин чиз шунидам, ё ман аз китоби муқаддас ана ин оят хондам. худованд ҳамин оята манба бисёртар кушодате. худованд хости ту ин, гуфта мо ҳамроҳи исо суҳбат мекунем. ва ҳамин хел роҳҳо ки мо худовандро меҷоем. ва албатта вақте ки савола мо ҳаст аз ин ки мо худамо шишта анами мушкили ман чӣ хел ҳал кунам, пеши кӣ равам, чӣ хел ҳал кунам, намегӯем. мо рост пеши исо мерем. баъд ҳамин хел дар як рӯз ман саҳари аллакай аз мобайн чанд рӯз гузашт, ман саҳарӣ бархестам. ҳамин хел сурудхонон худовандро парастиш мекардам. мегуфтам худованд ту бузург, худованд туро дӯст медорам, исо ту бузург. дар ҳамин лаҳза вақте худовандро парастиш мекардам ки яке гӯё як ҳамин хел аён шуд дар, анамин дар аён шуд, нақшаи дар чӣ хел сохтан дар кор ки сабук бошад, вазнин набошад, чӣ хел ба ҳамун чорчӯба пурра мувофиқат кунад. ҳайрон шудам. ман хондагӣ не,
شوهر من این کارها که کار کردگی نه، لیکن همین خیلی من همون نقشش رو در وقت دعا کردن همون رو دیدم. همین خیلی خورسان شدم، گفتم عیسی مسیح رحمت. بعد از دعا من پیش شوهرم آمده گفتم که ما اکنون میدونم که در رو چه ساختن در کاروای دری کوینه رو کشودیم، همش رو گشته کشوده گشتن این در رو جمع کرده. همین خیلی موندیم که در همون سوراخش درست اومد. برای امروز من آیتی که به شما دادم میخواهم. عیسی مسیح میگه که طلب کنید داده میشد، جویید و پیدا میکنید. هم تو یک تا این خداوند امیخه کن گفتن کفایه نه. عیسی میگه که باز جویید، جویای عیسی باشیم. یعنی معناش چی؟ که همین تشنه وی. چه خیلی که یک آدم عزیزتان نبینید بسیار وقت خیلی تلفن میکنید، خیلی پیش خونش میرید، میگید من تو رو ندیدم، من تو که صحبت کردم میخوام، من فهمیدم میخوام که در زندگی تو چی رو داده است، فکر درباره چی فکر میکنی، با کدام کارها حاضر مشغول. میدونید ما عیسی رو هم همین چیزها رو پرسیده میتونیم از عیسی. من از عیسی میپرسم بعضی وقتی عیسی حاضر از همه کار اساسی که تو میکنی کدام؟ یا عیسی در دل تو از همه فکر اساسی چی حاضر؟ یا عیسی تو خودت چی خیلی حاضر حس میکنی؟ من همین خیلی با خداوند بزرگم صحبت میکنم، خداوندم میپرسم از حالتش، چون که وای هم شخص، وای ما آفرید، ما حسیات داریم، وای اول حسیات دارد، برای همین ما حسیات داریم. وای نقشه ها دارد، برای همین ما هم در زندگی میخوایم نقشه ها داشته باشیم. وای مقصد ها دارد، برای همین ما مقصد ها داریم. برای همین طلب کنید داده میشد، جویید حتما پیدا میکنید و درها رو کوبید و در گشوده میشد. اگر یگان مشکلی در زندگی باشد، حاضر من میدونم که آدمایی که مرا تماشا میکنند در بین شما آدمایی هست که مشکلی های بسیار وقت گذشت اما حل نشد. اما من به شما میگویم نایستید، تسلیم نشوید، همون فکر نکنید که نمیشد، تا آخر کوبید تا آخر و گشوده میشد. چه خیلی که عیسی مسیح یک مثال میبیارد، میگه یک زن بیوه بود، یعنی که پرستاری شوهر نداشت، پسر نداشت، هیچ کس نداشت که وای زن به یاردم تید، بیوه یک تا خودش پولی کلان ندارد، پیش قاضی میرد و قاضی به انصاف بود و میگه امین پیش قاضی میرد و میگه که طرفی من گیر، طرفی من گیر، کوری من حل کن، کوری من حل کن. ها پگه. لیکن در آخر وای زن همه خیلی استادگری کرد، هر روز پیش وای قاضی می اومد که در آخر وای قاضی میگوید که گرچنده که من نه از خودم میترسم نه از گپ مردم، لیکن همین زن جانم بر رسید، من همین زن خلاص شوم. گفته مایلش من همین کارش حل میکنم. میگه همین خیلی عیسی میگه که حالا که پدر آسمانی چقدر شما رو دوست میدارد و این خیلی قاضی به انصاف بر این نمیگه که کردن نمیخواهم، نه وای میخواهد و حل کردن میخواهد. برای همین میگه که گفتن رو بحث نکنید، چون که برای همه چیز وقت و ساعت هست و مبارزه هست، چون که شیطان هست و شیطان میخواهد که بر ضد برکت های خدا، بر ضد معجزه های خدا جنگ برد. اما وقتی که ما تق کردن رو دوام میدهیم، جستن رو دوام میدهیم، طلب کردن رو دوام میدهیم، جواب میبیاد. برای همین برای کسانی که شما محتاجی شما طولانی شد و جواب نگرفتید، من امروز میگویم تق کنید در را، کوبید، نایستید، دعا کنید، خداوند را جویید و جواب شما زود میبیاد. روز نقص به همه.